така го нарекуваат. Едно интересно место каде што постои една куќа на филозофијата, како што ќе ви раскажува малку и Јоана, и каде филозофијата е нешто што се е најнормална активност која што прават децата до 2 годишна возраст, но не само децата, туку со филозофија се бават и возрастните, а исто така и постарите жители кои што се во општината. Ова е еден многу интересен проект кој што е за прв пат реализиран во Франција и произлегува токму од докторската студија на Јоана, која што работи во оваа област. И она што е интересно се потенцира за наставната дека е направен со подршка токму на УНЕСКО катедрата за филозофија за деца, која е првата катедра во светот, значи асоцирана со универзитетот во Нанти и Бешиватели, токму се нарекува УНЕСКО катедрата се нарекува практикување филозофија за деца, основа за интеркултурен диалог и општествени промени. Јоана е бил исто така и од тимот на Бешиватели, кој што работа заедно ја развиваат филозофијата за деца во Франција. И туку сега ќе го отстапаме зборот, имаме консекутивен превод од француски на македонски, за да може да ни каже нешто повеќе за она што го работат они во Франција, но и за филозофијата за деца, ни се да интересен ракурс и оваа врска со филмот. Повели, Јоана. Bonjour à tous, merci Anna, merci pour l'accueil. Je vais devoir parler en français. C'est sur la question de la philosophie pour enfants et notamment en quoi la philosophie pour enfants a pour enjeu l'exploration des mondes et l'exploration des mondes philosophiques de l'enfant. Аз съм радостна што сум тука помеѓу вас. Денеска ќе сакам да ви пренесам едно излагање, односно би сакала да зборувам за филозофијата кај деца, односно за истражување на светот од страна на децата. Pour commencer, je vais simplement vous parler de mon cadre de recherche pour que vous voyez que la philosophie pour enfants, dans mon cas et dans tous les cas, est toujours fondée sur une alliance entre la théorie et la pratique, l'expérimentation. Сега би сакала да ви зборувам за моето истражување, односно за филозофијата кај деца, односно тоа стана се основава врз една унија помеѓу теорија и пракса. J'ai fait ma recherche à la Maison de la Philo que évoquait Anna. La Maison de la Philosophie, c'est une structure expérimentale qui est dédiée à l'éducation philosophique des enfants de 5 à 16 ans, dans le cadre scolaire et moins scolaire, dans tous les aspects de leur éducation. Сега ќе зборувам за куќата на филозофијата, односно тоа стана збор за една структура која што се однесува на образование на децата или на изучување на филозофијата уште од најрана возраст, односно од 5 до 16 години. Donc la structure existe depuis 2014 et depuis 2010, c'était le cadre de ma recherche doctorale. Donc c'est vraiment un lieu d'expérimentation sur la philosophie pour enfants. Оваа куќа на филозофијата постои уште од 2014 година, а уште од 2010 година е бил и мојот докторат. Donc vraiment cette maison de la philosophie, elle est fondée sur la conviction qu'il y a un oubli dans l'éducation des enfants, c'est l'éducation de la pensée philosophique, alors que c'est absolument crucial. Donc je ne vais pas développer plus sur la maison de la philosophie, mais si vous avez des questions ensuite, on pourra en reparler. Voilà, en tout cas c'est le fondement de cette recherche. Тоа е една основа на моето истражување, но нема да навлегувам во детали во куќата на филозофијата, за да имате некакви прашања во врска со тоа. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet et sur la question de la philosophie pour enfants, comme vous voyez, c'est notre quotidien et c'est vraiment quelque chose qui me semble absolument essentiel. Et en réalité, on peut penser que c'est une pratique extrêmement innovante, la philosophie pour enfants, voire délirante, alors qu'en réalité, elle traverse l'histoire de la philosophie. L'idée de philosophie avec les enfants traverse l'histoire de la philosophie. Сега ќе започнам да зборувам за главната тема, односно филозофија за деца. Тоа е особено важна тема, бидејќи е дел од нашето ежедневие и е доста иновативен момент, односно фактички идејата за историја, односно идејата за филозофија кај деца се поврзува на некој начин со историјата на филозофијата. Et donc cette
conception pédagogique qui s'appuie en réalité sur un certain nombre de traditions et de textes philosophiques. И сето тоа се подкрепувани со различни традиции и филозофски текстови. Alors, parmi ces racines ancestrales, la plus évidente, c'est la pratique grecque de la philosophie, et notamment les dialogues socratiques et platoniciens. Тука би издвоила грчката практика на филозофијата, односно диалозите на Сократ и на Платон. Alors on sait maintenant, les recherches historiographiques ont montré maintenant que les citoyens grecs avec lesquels parlait Socrate, certains étaient extrêmement jeunes. Par exemple, le Lysis, on sait maintenant que Lysis avait 11 ans. Тука би спомнала Лизис, кој што имал 11 години. Et le dialogue du Ménon, qui est extrêmement célèbre, vous savez, l'histoire avec le jeune esclave, le croise de Socrate, on sait maintenant qu'il avait environ 13 ans. Исто така би спомнала и Менон, диалозите со Менон, односно во тој период имал 13 години. Donc vraiment, cette tradition du dialogue socratique, c'est un premier ancrage majeur pour la philosophie de l'enfant et pour la conviction que la philosophie appartient à tous dans la cité politique. И тоа ни кажува дека всушност филозофијата припаѓа на сите. Alors aussi, la philosophie pour enfants, elle résonne avec les écoles de logique, et notamment l'école de Port-Royal au Moyen-Âge. On sait qu'à l'école de Port-Royal, dans l'éducation, dès l'âge de 10 ans, on apprenait la disputation, la lectio, l'argumentation, tous ces actes philosophiques et dans l'éducation, dans le parcours des écoles de logique. Исто така во средниот век би го споминала и изучувањето на логика во училиштето Пort-Royal, односно што од 10 години се изучува филозофија, се аргументира, се дискутира и сето тоа е дел од образовниот процес. Donc dans ce modèle très classique, on voit que finalement il y avait une place qui était accordée à l'éducation d'avance, une place majeure. И се тоа ни кажува на фактот дека филозофијата зазема важен дел од самото образование. Alors avec l'Antiquité, on parlait de la dimension politique, là on parle de la dimension logique de la pensée. Во античкиот период се зборува за политичката димензија, а сега зборуваме за логичката димензија. Il y a un autre élément, pour le coup, qui est beaucoup plus existentiel, j'ai envie de dire, c'est les apprentissages de Montaigne. Исто така, би сакала да споменам друг елемент кој што е екзистенцијален, односно станува збор за Монтень. Dans ses essais, au livre 1, au passage 26, sur l'institution des enfants, il s'étonne, il voit une absurdité. Il se dit, en fait, on attend l'âge adulte pour découvrir les leçons de sagesse que contient la philosophie. Всушност, тој во самите есеи е зачуден, односно гледа еден абсурд, бидејќи вели дека се чека да станеме возрастни, за да се зборува за филозофијата. Et donc il s'érige contre cette absurdité, il se dit, il est trop tard, on apprend trop tard les secrets, les leçons de sagesse de l'existence. Et donc, pendant l'enfance, on prive, en quelque sorte, les enfants de ces secrets. Тој вели дека е премногу доцна да се зборува во овој период за мудроста и за постоењето. Вели дека на тој начин децата се лишуваат од сето ова. Donc il parle des secrets de la vie éthique, de la vie bonne, de la prudence, etc. Et il se dit que la philosophie devrait appartenir aux enfants pour qu'ils aient accès à ces leçons de sagesse, ces leçons de vie. Тој зборува за различни тајни, за етичкиот живот и вели дека филозофијата треба да им припаѓа на децата. Et enfin, plus près de nous, dans les années 70, il y a eu à Paris les États généraux de la philosophie. Et là, autour de Jacques Derrida, les États généraux ont déclaré qu'il était nécessaire d'enseigner la philosophie dès la classe de 6e, donc c'est 11 ans en France, pour que les citoyens acquièrent un esprit critique. Pardon, je suis un peu vite.
c'était une question d'absurdité, c'était illogique. Pour eux, pardon. Значи, за Дерида ситото е нелогично. L'idée, c'est qu'ils se disent, à la majorité, on exige des citoyens qui sachent penser, qui sachent avoir l'esprit critique et débattre. Mais on ne leur apprend pas. Avant, la majorité. Donc on leur demande quelque chose qu'on ne leur a pas enseigné. Всъщност, той се спротестава на се това, бидейки били дека на 18 години бараме от децата да можат да имат критички дух, да дебатираат, да знаят французски язик, но сето тоа не им се предава предходно. Alors voilà, c'était un petit aperçu en fait, le fait que philosopher avec les enfants, quelque part, c'est apparu dans l'histoire. Et maintenant, on essaie de rassembler ces arguments pour montrer cette évidence. Всъщност, сакам да ви предочам дека филозофирањето со деца се појавува уште во историјата и се тоа е многу важно. Il y aurait l'idée que c'est à la fois un apprentissage politique, logique et existentiel, majeur. И сето тоа е политичко, логичко и екзистенцијално учење, кое што е особено важно. Et donc aujourd'hui, la philosophie pour enfants existe depuis 50 ans. C'était 1968, donc c'était l'anniversaire l'année dernière. Depuis 50 ans, ça s'est développé dans 72 pays. Значи, историјата, односно филозофијата за деца се има појавено уште во 1968 година. Лани беше еден вид на роден ден, односно годишнина. Фактички се слави 50 години од постоењето. Et donc, quand on parle de philosophie pour enfants, le terme enfant désigne toujours de 4 à 17 ans. C'est en fait tout ce qui se passe avant la dernière année du lycée et l'université. Кога зборуваме за филозофија, за филозофирање за деца, се зборува за деца од возраст од 4 до 17 години, 17 години, една година пред университет. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce mouvement réaffirme ses racines ancestrales. C'est-à-dire, elle réaffirme la philosophie comme une pratique accessible à tous, de l'existence, une pratique politique et une pratique de la logique que tout le monde peut acquérir. Ова движење е особено важно, бидејќи ја реафирмира филозофијата која што е достапна за сите, односно станува збор за една политичка и логичка практика. Достапна за секој. Alors, pour vous présenter rapidement la naissance de ce mouvement, c'est un mouvement qui est né qui est né en Amérique du Nord, autour de Matthew Lipman et Margaret Sharp, et l'Institute for the Advancement of Philosophy for Children. Ова движење се појавило во Северна Америка, заедно со Метју Липман и Маргарет Шарп, односно исто така и Институтот за напредување на филозофијата за деца. On voit Lipman ici, pour la petite histoire. C'est super que Lipman s'appelle Lipman, vu que c'est du coup l'homme lèvre qui a donné la parole aux enfants, donc ça c'est le moyen mnémotechnique pour retenir ce nom. Добро, односно ова човек што влија да слика да се вика Липман, тој им дава збор како што може да забележите на децата да водат дискусија. Ensuite, ça s'est développé, donc, comme je le disais, dans le monde entier, autour de chercheurs, de philosophes et d'animateurs. Mais ce qui est important, c'est que dans la diversité de toutes ces pratiques, de tout ce développement, il y a une conviction commune et un objectif commun que je vais présenter. Како што може да забележите, значи ова движење се развива насекаде во многу различни практичари, истражувачи, аниматори и така натаму, но тоа вклучува една единствена цел и едно заедничко убедување, за кое што ќе зборувам сега. La conviction, c'est qu'il faut opérer, la conviction commune à tous les philosophes pour enfants, c'est qu'on doit opérer un double déplacement. Changer notre regard sur l'enfant et changer notre regard sur la philosophie. Значи, целата, односно убедувањето е да се смени нашиот поглед према филозофијата и према детето. Donc on va en parler au fur et à mesure de l'exposé, de ce double déplacement. Понатаму ќе зборуваме за ова двојно поместување. Mais pour le dire une première fois, le déplacement
déplacement par rapport à la philosophie, c'est que on va s'éloigner de la vision de la philosophie comme une discipline hermétique, austère, élitiste, et aller vers une vision de la philosophie où l'objectif, c'est de créer une pratique de la discussion et de la réflexion pour explorer le monde philosophique des enfants, leurs questions, leurs idées et leur faculté de penser. Значи целта е всушност да се оттргнеме од она убедување за филозофијата како една херметичка појава и целта е да се развие дискусија кај децата, да се слушне нивното размислување, да се слушнат нивните идеи. Donc là, on voit cette idée de ici philosopher, mais c'est pas de la philosophie. On abandonne aussi la philosophie. Il s'agit maintenant de philosopher, de l'acte de philosopher qui va consister à explorer les questions, les concepts sur l'existence et sur la condition humaine. Значи тука ја оттргнуваме самата филозофија како појава, односно целта е да се истражува, да се поставуваат прашања, да се разгледуваат прашањата во однос на постоењето, човечкото постоење. Mais je vais en fait maintenant donner la parole aux enfants pour vous montrer en fait eux, après avoir justement philosophé, ce qu'ils ont pu, comment ils définissent en fait cette pratique. Et je trouve que leurs mots, comme souvent, sont plus justes que les miens. Всушност, кога ќе се даде збор на децата, можеме да забележиме дека нивните зборови се секогаш повистинити отколку моите. Donc je vais vous lire quelques petites citations. Chana, 6 ans. Philosopher, c'est regarder sa pensée sur la vie, trouver ses idées et ensuite penser ses idées. C'est réfléchir sa pensée sur la vie. Сега би сакала да ви цитирам неколку реченици од деца. Например, Шана, 6 години. Да филозофираш значи да ги разгледаш своите мисли за животот, да пронајдеш свои идеи и потоа да размислуваш за животот. Yanis, 10 ans, la philosophie, c'est trouver ses représentations mentales pour comprendre des mots qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas détaillés. Например, Јанис, 10 години. Филозофија е да ги пронајдете своите ментални представи, да ги разберете зборовите што сте ги знаеле, но сте немале детален опис за истите. Elsa, 5 ans. La philosophie, c'est quand on découvre des choses sur les gens qui habitent dans la terre qui existe. Например, Елза, 5 години. Филозофија е кога откриваме нешта за луѓето што живеат на земјата. Daniel Henriette, 8 ans. La philosophie, on dit ces idées qui sont presque impossibles à penser. On essaye de chercher des idées plus haut. Даниел, 8 години. Филозофијата е кога зборуваме за идеи кои се речиси невозможни за размислување и се одбиваме да пронајдеме идеи на повисоко ниво. Et enfin, Islam, 9 ans. La philosophie, c'est quand on partage ses idées, on offre ses idées aux autres et on voit comment ils la travaillent. Ислам, 9 години. Филозофијата е кога исподелуваме нашите идеи со другите и гледаме како сето тоа функционира. Donc voilà un aperçu, je trouve que leurs mots décrivent bien ce que c'est pour eux philosopher et à quel point ils se sont appropriés cette pratique. Значи може, според нивните зборови може да забележиме колку нивните размислувања се соодветни. Alors maintenant, je vais essayer de montrer un peu pourquoi on considère que c'est si essentiel d'explorer le monde philosophique des enfants. Et en fait, je vais essayer de montrer à quel point finalement la philosophie fait déjà partie du monde de l'enfant. Сега би сакала да задевам зошто е важно децата да филозофират и колку таа е дел од самиот нивен живот. La première chose, c'est que spontanément, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, les enfants posent des questions qui ont une teneur philosophique, qui sont d'ores et déjà philosophiques. Може би веќе сте забележале на децата поставуваат прашања кои во голема мера се филозофски. Ils s'étonnent du monde, ils s'interrogent, ils sont taraudés par certaines questions de la condition humaine. Тие доста се поставуваат прашања, се чудат од самиот свет. Et en réalité, du coup, ils accomplissent,
réflexion philosophique. Всъщност тие самите знаат да навлезат во суштината преку чудењето. Односно, што од Аристотел првиот чин на навлегување во филозофијата е чудењето. Dans son texte de la métaphysique, au premier livre, Aristote écrit « C'est en effet par l'étonnement que les humains, maintenant aussi bien qu'au début, commencent à philosopher. D'abord en s'étonnant de ce qu'il y avait d'étrange dans les choses banales, puis quand ils avançaient peu à peu dans cette voie, en s'interrogeant aussi sur des sujets plus importants. Celui qui est en difficulté s'étonne et se juge ignorant. » Тој самиот во книгата наведува дека всушност преку чудењето ние навлегуваме во филозофијата, односно на почетокот банални работи, чудење од банални работи, а се потоа и од по-комплексни нешта. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que pour Aristote, s'étonner philosophiquement, c'est trouver l'étrangeté dans la banalité, l'extraordinaire dans l'ordinaire. Всушност, според него, да се чудиме, значи да го најдеме магичното во обичното. Et c'est pour ça, on considère que c'est pour ça que les enfants en sont capables. Parce qu'eux arrivent dans un monde qui leur semble extraordinaire, étrange. Ils se sentent parfois même étrangers. Et c'est ça qui fait naître cet étonnement philosophique. А децата може да направат тоа, бидејќи тие кога се наоѓаат во еден свет, на почетокот се им е чудно. Donc alors que pour un adulte et pour un philosophe, il faut garder cet étonnement philosophique et ne pas voir la banalité, pour l'enfant c'est presque une posture innée. Оно што возрастниот го прави за детето, тоа е самото тоа е вродено, самата таа вештина е вродена, односно чудењето од светот што го окружува. Du coup, je vais vous présenter quelques questions philosophiques que les enfants m'ont posées dès la première séance, donc ils n'avaient jamais philosophé avant, pour montrer à quel point, pour moi en tout cas, ils ont une justesse philosophique. А сега би сакала да ви пренесам неколку прашања кои што се поставени од деца кои никогаш претходно не филозофирале, а ќе забележите дека нивните зборови во голема мера се филозофски. Alors, est-ce qu'on existe parce qu'on a une mission? Perlin 9 ans. Дали постоиме бидејќи имаме некаква мисија? Пералин 9 години. L'imagination est-elle si grande que ça? Shaima 7 ans. Дали имагинацијата е толку голема на овој начин? Шаима 7 години. Pourquoi la vie est cruelle? Émile 8 ans. Зошто животот е суров? Еми 8 години. Pourquoi on peut mentir quand on a besoin de mentir? Garance 10 ans. Зошто може да лажеме кога има потреба да лажеме? Гаранс 10 години. Elle n'est pas ancienne. Pourquoi il n'y a pas d'école pour les animaux? Nathan 7 ans. Зошто нема училиште за животни? Натан 7 години. Est-ce que tout le monde a la même liberté? Maëva 10 ans. Дали сите имаме истата слобода? Маева 10 години. Vu qu'on sait qu'on va mourir, pourquoi on ne profite pas de la vie? Raphaël 9 ans. С оглед дека знаеме дека ќе умреме, зошто не го уживаме животот? Рафаел 9 години. Ça, c'est la question du lundi matin quand on part au travail. Ова е прашање што се поставуваме секоја утро во планирано година на работа. Est-ce que ça existe le bout du monde? Brahim 7 ans. Дали постои крајот на светот? Браим 7 години. Est-ce que l'amour est plus fort que la mort? Chaynez 8 ans. Дали љубовта е посилна од смртта? Шајнез 8 години. Pourquoi l'homme n'est pas un animal alors qu'il est un animal? Umberto 8 ans. Зошто човекот не е како животно, а сепак е животно? Умберто 8 години. Le corps est le maître de l'esprit ou le contraire? Ramandi 12 ans. Дали телото го поседува духот или обратно? Романдик 12 години. Et ça, c'était la semaine dernière. Est-ce que le monde, c'est un lieu où on peut être soi-même ou un lieu où on joue un rôle? И последното прашање, дали светот е место каде што можеме да бидеме свој или играме некаква улога? Voilà quelques exemples. Ces exemples, en fait, ils rejoignent un postulat en philo pour enfants. C'est vrai que c'est une conviction, c'est un postulat qu'on défend
presque aveuglément, finalement c'est un postulat naturaliste. Il y aurait cette idée de naturellement il saurait, alors pas philosopher, mais s'étonner philosophiquement. Всъщност, тук се сборува не за класично филозофиране, односно збор за чудене. Il y a un autre élément qui nous montre que la philosophie fait déjà partie du monde de l'enfant, ce sont les expériences. Il y a un préjugé ancestral selon lequel l'enfance, ce serait l'âge du manque d'expérience, l'âge de l'insouciance, de l'innocence et de l'inconscience. Сакала да зборувам исто така за друг елемент, односно дека филозофијата е дел од светот на детето, но сепак би зборувала за една предрасуда која што постои за децата, односно детството се смета како возраст каде што недостасува искуство, како период на безгрижност, невинност и несвесност. Ici, avec la philosophie pour enfants, on essaye de réhabiliter l'expérience de l'enfant en montrant qu'il vit de nombreuses découvertes, de nombreuses expériences dans sa découverte du monde, de lui-même, de la vie et de la société. Но со филозофијата за деца, всушност се обидуваме да го обновиме искуството во детето, кое што доживува различни филозофски искуства при откривање на светот, на самиот тој, на животот, на општеството и така натаму. C'est-à-dire que dans son exploration du monde, par exemple, il est presque inévitable qu'il ait des expériences de la justice, de l'injustice, de la gentillesse, de la méchanceté, de la mort, du temps qui passe, de la joie, de la tristesse, de la beauté, de la contemplation, de la liberté et d'autres encore. Фактички при самото истражување на светот неизбежно е самото дете да се соочи со смртта, со радоста, со тагата, со убавината и така натаму. Donc finalement, alors que les enfants ont peu d'expérience, on va penser que leurs expériences, elles ont tout de même une qualité, et une teneur, une intensité philosophique. И покрај тоа што децата имаат малку искуство, сепак тука би зборувала за повеќе за квалитет и за филозофски интензитет. Donc finalement, on passe d'un modèle quantitatif, où pour philosopher, il faut avoir une somme d'expériences massive, à un modèle qualitatif, où pour philosopher, il suffit simplement de quelques expériences signifiantes. Фактички тука би зборувале, би преминале од еден квантитативен на еден квалитативен поим, односно квантитативниот поим би вклучувал нели голямо искуство, а додека квалитативниот поим би вклучувал нели помало искуство. Значи се оди од квантитет на квалитет. Donc il s'agit d'avoir confiance en l'enfant et en sa capacité à éprouver réellement les choses et à avoir un savoir sur l'existence. Всушност, треба да имаме доверба во самото дете, односно во неговиот капацитет да може да ги доживува работите и да стекнува искуство. Како може да кажеме, например, еден возрастен човек да стекнува целото искуство за да може да филозофира. Au fond, on est condamné à philosopher sur une bribe, un fragment de l'existence. Во секој случај ќе бидеме осудени само да филозофираме за еден фрагмент од животот. Qu'on soit adulte, ancien, enfant, c'est une miette. Il y a un texte qui a inspiré Lippmann, le créateur de la philo pour enfants, un texte de William James qui nous parle de ça, du fait que inévitablement notre connaissance du monde elle est incomplète. Исто така тука го споминали текстот кој што го има инспириран Липман, тоа е Вилијам James. William James écrit donc dans son ouvrage Philosophie de l'expérience, une philosophie ne peut jamais être autre chose qu'une esquisse sommaire. Тој вели дека филозофијата не може да une esquisse sommaire, може да биде ништо друго, отколку една едноставна скица, да. Donc une philosophie ne peut jamais être qu'un tableau abrégé du monde, une photographie aérienne déformée par la perspective des événements. Фактички тоа може да биде само приказ, односно една скратена табела од
Le seul, Една слика која што е видоизмената. le seul matériau à notre disposition pour réaliser un tableau du monde dans son ensemble nous est fourni par les diverses portions de ce monde dont nous avons déjà fait l'expérience. C'est le seul matériau à notre disposition pour réaliser un tableau du monde dans son ensemble nous est fourni par des portions. Кој што ни овозможува да направиме една табела, слика Par des portions du monde dont nous avons déjà fait l'expérience. од делови од светот од кои што сме ги искусиле. Donc en somme, hein, il est injuste quelque part d'invalider les enfants parce que comme nous tous, ils ont une vue agrégée, une vue sommaire. Така што не е правилно да ги дискредитираме децата, бидејќи имаат еден скратен приказ за светот, за живот. Donc là, on est arrivé à finalement notre postulat expérientiel, hein, selon lequel l'enfant dès le plus jeune âge a des expériences qui ont une valeur philosophique. Така што може да кажеме дека уште од најрана возраст поседува некакво искуство и вредности. En complément, en miroir en fait de ces expériences et des questions philosophiques de l'enfant, on voit que finalement les concepts font déjà partie de leur monde. Всички може да забележиме дека самиот концепт е дел од нивниот свет. Овој концепт е веќе дел од нивниот свет и од нивниот живот. Il y aurait une sorte, là c'est un postulat universaliste, hein, selon lequel dans leur monde, dans le monde de l'enfant, il y a certains concepts philosophiques tels que l'amour, l'histoire, le jeu, le travail, les mots, le bonheur, le rêve, le faux, le vrai, le droit, le besoin, le désir, etc. Фактички става збор за универзален постулат, каде што различни концепти се веќе дел од животот на детето, например како љубов, сон, вистина, лага, среќа, тага. Donc ici c'est vraiment un postulat universaliste qui considère que les concepts sont omniprésents dans le monde de l'enfant. И сите овие концепти се широко распространети во животот на детето. Alors, le dernier élément qui est majeur pour comprendre la philosophie pour enfants, c'est la vision du monde de pensée de l'enfant. За да разбираме филозофијата за деца, треба да разбираме нивната визија. C'est-à-dire qu'on s'oppose à un mythe de l'âge de raison, à la tradition piagétienne, selon lequel c'est à partir de 12-14 ans qu'on est capable de raisonner, d'avoir la rationalité. Всушност се противставуваме на една, кажам, возрастна граница од 12 до 14 години, кога што се види дека тоа се години кога може да резонираме. Et au contraire, on adhère à la vision socio-constructiviste, alors il me faudrait plus de temps, mais qui considère que les mots, la pensée et la raison se développent ensemble dès le plus jeune âge. Одиме кон една социоконструктивна визија, односно дека разумот и мислата се развиваат заедно уште од најмала возраст. Donc on va considérer que la raison, elle grandit en même temps, à partir de 3-4 ans, en même temps que le langage, que la pensée. И разумот расте заедно со говорот уште од 3-4 години. Et donc pour le dire en un mot, on va faire le pari d'une présomption, d'une intelligence philosophique de tous les enfants. Ќе направиме презумција за интелигенцијата кај сите деца. Et là on arrive à quelque chose de crucial, c'est que on va considérer que tous les enfants ont en eux des habiletés de pensée qui sommeillent et qu'on peut éveiller et développer. Се тоа не води кон една круцијален елемент, односно дека сите деца имаат вештина, за да може да ги развиваат разумот и мислата. Alors, il y a là énormément des habiletés de pensée, mais je vais juste vous présenter les 10 principales qui ont été érigées par le PNUD et qui sont vraiment, qu'on voit dans les ateliers au quotidien. Donc, ce sont des за повеќе вештини кои се развиваат, кои споменува Лигман.
commencer, donc formuler une idée, construire une idée. Тук е зборувам за вештина на мислот, односно да се формулира самата мисла, Questionner, поставување на прашање, conceptualiser. Alors conceptualiser, c'est simplement chercher le sens d'un concept, hein, d'un mot philosophique. концептуализирање, односно варање на значење на одреден концепт, Argumenter, аргументирање, problématiser, donc chercher, проблематизирање, distinguer, donc distinguer par exemple deux concepts, ou deux idées, ou deux exemples. да се прави разлика помеѓу две идеи, два концепти, Raisonner, размислување, резонирање, illustrer, c'est-à-dire avoir une idée abstraite, ensuite on illustre par un exemple. илустрирање, односно давање различни примери за одредени идеи, Induire. Induire, donc, c'est-à-dire à partir de plusieurs exemples, trouver une idée générale. од повеќе примери да се даде една генерална идеја, Déduire, donc trouver la conséquence d'une idée. да се најде последицата од одредена идеја. Donc ça, toutes ces habiletés de pensée, on considère qu'elles sommeillent en l'enfant et que dans l'atelier philosophique, on va les appeler, on va les solliciter. Сите овие концепти може да кажеме дека се скриени во детето, но при различни работилници ќе ги поттикнеме, значи децата да зборуваат за овие различни концепти, за овие вештини на формулирање на мислата. Donc là, on a un aperçu vraiment de tous les fondements et l'ancrage de la philosophie pour enfants. Et maintenant, je vais parler un petit peu de comment. Значи сето ова е основа на филозофијата за деца, а сега би сакала да зборувам подетално како сето ова да се изведе. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je ne sais pas si on va avoir un temps de... Est-ce qu'on présente toutes les méthodes Alors, déjà pour commencer, quand on se demande comment philosopher avec les enfants, hein, la première chose, c'est que toutes les méthodes, elles ont un même principe commun, une même façon commune, qu'on peut présenter ainsi. Сега би сакала да зборувам за различните методи како да се филозофира со деца. И тука би кажала дека сите методи вклучуваат еден принцип. Alors, je vais la présenter puisque vous allez voir, il y a des mots importants. Donc finalement, peu importe la méthode, philosopher avec les enfants, c'est toujours une pratique de la réflexion sur l'expérience humaine. Било да станува збор или кога да се филозофира со деца, најважно е да се има практика на размислување за искуството, visant l'exploration de concepts et questions universelles. Да се зборува значи за истражувањето преку различни универзални прашања au sein d'une discussion collective во рамките на една колективна дискусија, mobilisant certaines habiletés de pensée. која што ќе поттикне различни вештини на мисла, односно на размислување. Donc là, vous voyez les mots importants. Là, vraiment, on a le cœur de ce que c'est philosopher avec les enfants. Ова е всушност суштината на она што за ова што зборуваме, односно како да се филозофира со деца. Le premier mot important, vous avez vu, c'est pratique. Првиот важен збор е практика. Donc il ne s'agit plus d'enseigner, il s'agit de pratiquer, c'est-à-dire d'expérimenter un exercice. Не станува збор за предавање, односно изучување, туку за практика на различни примери. Le deuxième mot important, comme vous voyez, c'est réflexion. Вториот важен збор е размислување. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement penser ou exprimer ses pensées. Значи не станува збор само за размислување и за искажување на своите мисли. Parce que pour philosopher, il faut penser puis réfléchir à ses pensées, les regarder comme dans un miroir réfléchissant. Затоа што за да филозофираш значи да размислуваш и потоа да ги согледаш своите мисли, да размислуваш за своите мисли. Et c'est là où on passe de la pensée ordinaire à la pensée philosophique. И од тука преминуваме од обично размислување до филозофско размислување. Et ça, finalement, on le voit tout de suite, très vite. Si un enfant dit, par exemple, le bonheur, c'est la joie d'être ensemble. И веднаш ќе
речеме доколку едно дете вели дека среќата е да се биде заедно, среќа да се биде заедно. Le moment philosophique, ça va être, on prend cette idée, le bonheur, c'est la joie d'être ensemble, et on va demander, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu veux développer? Est-ce que tu as un exemple? C'est là où on réfléchit sur l'idée. И, например, филозофскиот момент ќе биде кога детето ќе го прашаме зошто мислиш така, ќе му поставиме прашање, за да ја согледа својата мисла. Le troisième terme important, vous l'avez vu, c'est l'expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure. On philosophe, là il ne s'agit pas de la philosophie qui construit des grands systèmes abstraits, c'est vraiment une philosophie sur l'expérience vécue. Третиот важен збор е искуството, значи тука не зборуваме за филозофски абстрактни елементи, туку зборуваме конкретно за искуството. Et on s'appuie donc sur les concepts des questions universelles. И се подкрепуваме со универзалните прашања. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, on va demander aux enfants de poser des questions que tous les humains, depuis toujours et partout, peuvent se poser. И ќе побараме децата да поставуваат прашања кои што луѓето што многу одамна си ги поставувале меѓусебно. Et on leur demande toujours de se mettre à la place, en fait, des humains en général. Et cette posture-là, elle est vraiment, elle est signifiante pour eux. C'est plus moi, c'est les humains. И ќе побараме да се стават на местото на луѓето, генерално. И тоа е особено важно, че се да повеќе не сум јас во случајот, туку се ставам на местото на луѓето генерално. Ensuite, l'idée de discussion, elle est extrêmement importante. Elle est ancrée sur la tradition socratique, mais surtout elle s'oppose à l'idée de débat. Потоа би зборувала за дискусијата, која што е важен момент во Сократ, но сето тоа се спротивставува со идејата за дебатирање. C'est-à-dire que la discussion ne vise pas le rapport de force ou la suprématie de certaines idées ou l'affrontement, etc., mais quelque chose de coopératif. Значи тука кога се зборува за дискусија не станува збор за соочување или пак за мерење на силата на аргументите и така натаму, но се тоа е еден кооперативен момент. Et ça ne veut pas dire qu'avec la discussion, on veut supprimer les différences et supprimer la confrontation des idées. C'est justement parce que c'est en étant dans un cadre coopératif qu'on peut faire surgir les différences. Всушност целта не е да се оттргнат идеите за соочување, но на еден начин преку дискусија да се дојде до една соработка. Ça c'est essentiel dans la question de l'éducation et la démocratie, c'est de se dire le but c'est que tous les enfants se sentent la capacité de s'exprimer sans être attaqués. Donc on va créer un cadre coopératif. Всушност децата би се чувствувале сигурни доколку можат нели да го искажат своето мислење без да бидат нападнати. Et donc cette discussion elle est collective. И оваа дискусија е колективна. Collective pas au sens où c'est un groupe de personnes ensemble. Ça ne suffirait pas. Не станува збор за група на луѓе, тоа не би било доволно. Collective au sens où on va distribuer et compléter les interventions et les habiletés de pensée. Всушност станува збор за комплетирање и прераспределување на самата вештина на размислување. Ils vont se compléter en fait. Par exemple, si un enfant définit un concept, par exemple, donc, le bonheur c'est la joie d'être ensemble, c'est à quelqu'un d'autre qu'on va demander d'argumenter, de donner un exemple, de donner les conséquences. На кој начин ќе се надополнува? Доколку едно дете даде дефиниција за одреден концепт, например, што значи среќа, ќе го бараме од друго дете да аргументира, односно да го даде своето мислење, односно да зборува за истиот тој концепт. Et donc si un enfant propose un argument, on va demander à un autre enfant, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu as un contre-argument? И доколку едно дете даде аргумент, ќе го бараме од друго дете да го прашаме дали има контрааргумент. Et on pourra demander encore à un autre enfant, est-ce que tu aurais un exemple? А од следно дете да прашаме дали ќе можеш да дадеш одреден пример. Ou on pourrait lui demander, est-ce que tu peux distinguer les deux arguments? И
или пък ќе го прашаме дали можеш да направиш разлика помеѓу двата аргументи кои биле дадени. Donc vous voyez, ça circule en fait, les habiletés de pensée, elles sont portées par différents enfants qui du coup se complètent dans leur réflexion. На овој начин самите деца преку вештината за искажување на својата мисла, тие на овој начин се комплетираат, не се надополнуваат едни со други. Et ça c'est extrêmement important parce que ce qu'ils ressentent, c'est qu'au départ, la question philosophique elle est énorme, elle est immense, à quoi ça sert de vivre, mais c'est en s'associant qu'ils vont parvenir à y répondre et à trouver des solutions et des idées. Ова е особено важно, бидејќи на почетокот прашањето изгледа навистина голямо, ако поставиме прашањето зашто вреди да живееме, но на овој начин всушност ќе дојдат до различни заклучоци и со самото надополнување на децата фактички прашањето нема да изгледа толку голямо, колку што е на почетокот. Donc finalement, ils expérimentent que autour d'une question qui les rassemble, tout seul ils n'y arriveraient pas, mais l'entraide leur permet de répondre ensemble à cette question de façon collective. И всушност доколку побараме и самите да одговорат на прашањето, тие не би знаеле, но доколку имат заедна помош меѓу децата, на тој начин тие би успеале заеднички да одговорат на прашањето. Et donc là, pour finir, on retrouve nos habiletés de pensée, qui sont vraiment le cœur de cette pratique, parce qu'on va avoir nos concepts universels, nos questions universelles, nos expériences, et puis on va jongler comme ça avec nos habiletés de pensée pour explorer ces questions et concepts. Тука ова е особено важно, бидејќи на овој начин преку овие универзални прашања ќе успееме да на еден начин да жонглираме со нашата вештина на размислување. J'hésite, est-ce qu'on attend de... Est-ce que je présente des méthodes ou est-ce que je passe directement Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un aperçu des méthodes. Et puis comme ça, vous pourrez aller voir plus avant et ensuite on parlera des objectifs. La première méthode donc, historique, c'est la méthode de la communauté de recherche philosophique de Matthew Lipman, CRP. Првиот метод е заедницата на филозофско изложување од Матthew Lipman. Donc Matthew Lipman, c'était un professeur de philosophie à l'Université de Columbia. Et donc il a créé une méthode qui fonctionne en 4 étapes. Тој создава една метода која што функционира по 4 етапи. D'abord, on prend un support. Најпрво одбираме еден медиум. Ça peut être un extrait de roman, il en a écrit qui joue ce rôle-là. Може да биде извадок од роман. Mais ça pourrait être, du coup, comme on en parle au Festival du film, ça pourrait être un film. Исто така може да биде и филм, како што ни разговараме во склоп на филмскиот фестивал. Donc on prend un support, on le lit ensemble, on l'expérimente ensemble. Значи, пребираме еден медиум и потоа заеднички го истражуваме, односно заеднички го читаме. Ça peut être un roman, ça peut être un film, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un objet. Може да биде предмет, може да биде филм, може да биде извадок од роман. Ensuite, les enfants posent des questions philosophiques sur ce support. И потоа децата поставуваат прашања во однос на медиумот. Ensuite, ce sont vraiment les questions des enfants, ça c'est important. Ce n'est pas l'adulte qui formule la question. И тука особено важно да се напомне дека тоа се детски прашања, значи возрастниот не го формулира прашањето. Децата се оние кои што ги поставуваат прашањето. Et en plus, ensuite, les enfants votent pour leur question du jour. Потоа децата гласаат за прашањето на денот. Parmi leurs questions. Значи помеѓу прашањата. Donc cette méthode, vous voyez, l'objectif là, c'est vraiment d'être dans la continuité du désir philosophique de l'enfant. On le voit très fort. Значи целта е да се биде по рамките на еден континуитет на филозофирање на децата. Une fois qu'on a voté pour la question, que les enfants ont choisi la question, l'adulte n'a pas le droit d'intervenir.
Докато ќе биде избрано прашањето, возрастниот нема право да го реформулира прашањето што го одбрале децата. Ensuite, donc, on mène une délibération philosophique, c'est le terme de Lippmann, où on va dialoguer autour de cette question avec les habiletés de pensée. И потоа ќе дискутираме околу ова прашање со различните вештини на изложување на мислата. Et la dernière étape de sa méthode, c'est l'observation, c'est-à-dire qu'après l'atelier, les enfants vont réfléchir à ce qui s'est passé. И последната етапа на неговата метода е обсервација, односно децата ќе размислуваат за оно што веќе се случило. Et surtout, ils vont se demander est-ce qu'ils ont fait communauté. Vous avez vu le terme communauté de recherche philosophique. И потоа ќе се го постават прашањето дали направиле една заедница на истражување, филозофско истражување, вие го забележувате и терминот заедница на филозофско истражување. Qu'est-ce qu'une communauté pour Lippmann? C'est un groupe de personnes qui peuvent vivre quelque chose ensemble dans toutes leurs différences. Што значи за Липман заедница? Тоа значи група на луѓе кои што можат да доживеат нешто заеднички. Et le vivre ensemble grâce à la bienveillance et au respect. И сето тоа го доживуваат заеднички благодарение на взаимната почит. Donc c'est ça qu'on va demander aux enfants à la fin. Est-ce que vous avez fait communauté, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu exprimer vos différences et est-ce que vous vous êtes respectés? И накрая децата ќе ги прашаме дали сте направиле заедно сите една заедница, односно дали сте ги искажале своите различности со тоа што сте го прочитувале другиот. Et vous voyez ici, c'est important parce que pour lui, faire communauté, c'est pas gommer la différence. Au contraire, il veut bien vérifier, est-ce que tout le monde a pu montrer cette différence. S'il y a eu consensus, pour lui, on n'a pas philosophé. Целта нема е да се избришат различностите, бидејќи целта е да се види дека секој на свој начин можел да ги искаже своите различности. Donc ça, c'est vraiment la méthode historique de Mathieu Lippmann qui est extrêmement forte et qui, vraiment, je vous invite à la tester. C'est finalement effrayant parce qu'on ne peut pas préparer à part le support, mais il y a vraiment une richesse dans le fait de responsabiliser les enfants dans la recherche. C'est eux les chercheurs, communauté de recherche. Ce sont eux les chercheurs. Станува збор за еден концепт кој што е особено значен и силен и ве поканувам самите да го пробате. Може би на почетокот звучи застрашувачки, бидејќи не можете да го подготвите предвремено, освен или медиумот кој што ќе го одберете, но всушност на крај ќе забележите дека самите деца се оние кои што се истражувачи при ваква метода. Alors, on a vu une dimension démocratique dans l'idée de communauté. En France, il y a une méthode qui est apparue, qui va plus loin encore dans la volonté démocratique, c'est la discussion à visée démocratique et philosophique, pardon pour l'erreur, de Michel Dixon. Во Франција исто така се појави начало кај што уште подајува основно збор за дискусија и која што има демократска и филозофска цел. Michel Dixon, c'est un chercheur français qui... Vous voyez les références ici si vous voulez aller chercher. Alors sa méthode, en fait, pour lui, on commence simplement avec une question philosophique. Et par contre, ce qui est important pour lui, c'est de recréer une société démocratique. Според неговата метода се започнува с едно филозофско прашање, оно што е важно е да се пресоздаде едно демократско општество. Donc, il distribue des rôles aux enfants Преразпределува различни роли на децата pour que ça ressemble à un forum démocratique. за сето тоа да изгледа како еден демократски форум. Donc, l'adulte est animateur. Возрастното лице е еден вид на аниматор. Il est là pour demander des habiletés de pensée, animer de façon normale. Негова задача е да ги предочи самите вештини на размислување и да служи како еден модератор. Ensuite, un enfant est désigné président de séance. Il va ouvrir la séance, fermer la séance et surtout, il note les demandes de parole des enfants quand ils lèvent la main dans un ordre.
Et on n'a jamais le droit de changer cet ordre. Се отбира едно дете кое што ќе биде по председател на сеансата и секој дете ќе има право по одредена редослед да поставува прашања. On n'a pas le droit de changer l'ordre de passage. De passage des enfants, ils notent les noms des enfants au fur et à mesure qu'ils demandent la parole. Et on ne change jamais l'ordre. Се прави на редослед, децата како може да ги поставуваат прашањата, имаме право да го промениме тој редослед, кој кога има право да постави прашање. Par contre, le président de séance donne la priorité aux enfants qui ont le moins parlé. Од друга страна, председателот на сеансата дава збор на деца кои што најмалку зборувале. L'objectif, c'est d'égaliser la distribution de la parole. Целта е да се подеднакво да се прераспредели давањето на збор помеѓу децата. Ensuite, il y a un enfant qui est reformulateur. Потоа се одбира дете кое што ќе служи како реформулатор. Ça, c'est essentiel parce que lui, on a dit tout à l'heure que le but c'était la réflexion. Целта ни е размислувањето. Le reformulateur, il a cette fonction, il incarne ça. L'animateur lui demande, stop, cette idée-là, est-ce que tu peux la reformuler? Donc réfléchir. Во овој случај аниматорот ќе побара од детето кој што е реформулатор да ја реформулира самата реченица, односно идејата. Donc le reformulateur incarne la nécessité de s'arrêter sur des idées pour développer leur sens. Всушност тој ќе застане на одредена идеја и ќе развива смислата на самата идеја. Ensuite, il y a un enfant qui est synthétiseur, donc il résume au milieu et à la fin de la séance ce qui s'est passé. Потоа има дете кое што ќе биде назначено како дете кое што ќе направи една синтеза на средина и на крајот од сеансата. Ensuite, on a des journalistes Потоа има новинари qui prennent des notes, dessinent et à la fin font un reportage sur l'atelier. Овие деца значи ќе взимаат, ќе паќаат белешки, и на крајот ќе напишат една репортажа за целата работилница. Et enfin, tous les autres enfants sont les discutants. И сите други деца кои што остануваат се оние кои што ја водат дискусијата. Например, доколку има деца кои што многу зборуваат, а се назначат како реформулатори, на овој начин ќе се промени целиот концепт. Целта е подеднакво да се прераспределат улогите. Le reformulateur ne va pas pouvoir dire ce qu'il pense, il va se mettre au service finalement de ses camarades. Всушност, реформулаторот има да има право да зборува многу, но ќе треба да се стави во улога на своите другарчиња. En tout cas, chaque séance, les rôles changent et du coup, chaque séance, les rapports changent entre les enfants parce que certains qui ne parlent pas beaucoup, d'un coup, vont se révéler parce que le cadre est différent ou ceux qui parlent beaucoup ont un rôle. И на секоја сеанса улогите се менуваат, односно одредени лица кои што многу зборуваат, ќе имаат одредена улога и на тој начин тие што помалку зборуваат ќе добијат друга улога. Et surtout, c'est une mise en scène où les enfants se sentent comme citoyens. Ils sont responsables de ce qui se passe et c'est à eux de construire la discussion. И за време на вакви сеанси децата се чувствуваат како граѓани и се чувствуваат одговорни за оно што го зборуваат. Et enfin, la dernière méthode, je vais aller rapidement, c'est Jacques Levin. Alors lui, il a une méthode minimaliste. И последната метода е методата на Жак Левин, неговата метода е минималистичка. Je dois dire que pour moi, sa méthode est intéressante, mais elle ne suffit pas, c'est-à-dire que ça peut être le premier moment de l'atelier. Неговата метода се огледа дека е минималистичка, според мене е интересна, но не е доволна и може да се спроведе на почетокот на работилницата. Pourquoi? Parce que sa méthode, en fait, on pose une question. Бидејќи, например, за време на неговата метода се поставува прашање. Puis, l'adulte ne dit plus rien et un bâton de parole passe dans les mains des enfants. Pendant 2 tours, ils s'expriment et ensuite on s'arrête. Во овој случај, возрастното лице се повлекува, не зборува потоа и како што оди зборот од едно на друго дете, значи
да кажа, прочита си тоа што да каже. Donc le problème avec cette méthode, c'est que parfois il n'y a pas d'habilité de pensée et il peut y avoir que des préjugés, c'est ça le souci. И сега проблемот со оваа метода е дека може да постојат предрасуди. Par contre, c'est très important de faire des tours de parole où l'adulte ne parle pas parce que ça montre à quel point on donne de la valeur à la parole. А од друга страна е особено важна оваа метода, бидејќи во овој случај се дава право на глас на децата и че тие се чувствуваат особено важни. Donc je recommande à ce niveau-là, parce que Jacques Lévin, c'était un psychologue et un psychanalyste. Il a créé cette méthode pour que les enfants se sentent légitimes pour parler. Et ça, on est d'accord que c'est absolument essentiel. Во секој случај поздравувам оваа метода на Жак Левин и тој е психолог и психоаналитичар, бидејќи на овој начин се акцентира легитимноста на децата, кога се дава право на зборување. Alors, donc on a ces trois méthodes, mais pour terminer sur la méthode, vu qu'on est dans le festival du film, je voulais parler un peu de la pratique de la philosophie dans les cinéphilos à partir d'un film. Покрај овие три методи, со оглед дека има и филмски фестивал, и сакам малку да зборувам за филозофската практика преку филм. L'idée, c'est que même si philosopher, c'est explorer le monde réel, bizarrement, parfois le monde fictif nous aide à penser le monde réel. Значи, целта е преку реалниот свет, односно преку фиктивниот свет, да доживееме реалниот свет. Donc, pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser un monde fictif? Il y a trois éléments principaux. Зошто е интересно да се искористи фиктивниот свет? Има три главни елементи. Le premier élément, c'est que le monde fictif, déjà, le film rassemble nos regards et unit les enfants autour d'une expérience fictive vécue ensemble par procuration. Првиот елемент, бидејќи преку филмот, всушност се спојуваат нашите погледи, односно децата се обединуваат преку филмот, бидејќи заеднички доживуваат искуство. Ça, c'est très riche parce que parfois, autour d'une question universelle, chacun va penser juste à son expérience. Là, ça nous déplace parce qu'on va penser sur une expérience des personnages qu'on a vécu ensemble. Всушност, тука не станува збор за индивидуално искуство, односно ќе станува збор за искуство кое што заеднички сме го доживеале. Le deuxième élément, c'est que les mondes fictifs, le film, nous permet d'approfondir et de complexifier notre pensée. Преку филмот, нашата мисла ќе се продлабочи и ќе стане уште по-комплексна. Et le dernier élément, c'est qu'un monde fictif, du coup, nous permet d'innover dans la créativité de notre pensée. Ça ouvre vers des mondes possibles qui nous font penser au-delà des frontières, en quelque sorte. И преку филмот, односно преку имагинарниот свет, нашата идеја ќе биде уште по-креативна, односно ќе бидеме по-креативни во однос на нашата мисла и сето ова води кон креативност и иновативност на мислата. Donc, pour les cinéphilos, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, il faut choisir des films. Il y a certains films qui sont pertinents, d'autres moins. Кога се одбира филм, има одредени филми кои што се посоодветни, други кои што не се толку соодветни. Les films qui sont pertinents, c'est les films donc conceptuels. Il faut qu'il y ait un concept, une question philosophique qui se pose. Оние филми кои што се посоодветни, во себе содржат едно филозофско прашање, односно се повеќе концептуални на еден начин. Il faut que ce soit un film problématique. Треба филмот да биде проблематички. C'est-à-dire, si c'est un film très linéaire avec une leçon de morale à la fin, Филмот е премногу линеарен. On va considérer que ça ne va pas créer le débat. На крајот ќе имаме чувство дека нема да може да се создаде дебата околу филмот. Il faut que ce soit des films qui posent des questions aussi présentes dans la vie de l'enfant. Треба филмот всушност да вклучува прашања кои што самото дете во неговиот свет си ги поставува. Et du coup, ça nous permet de faire un aller-retour entre le monde fictif du film et le monde réel de l'enfant.
simplement, après le film, choisir soi-même des questions et les poser aux enfants. On en parlera cet après-midi à l'atelier. Како што ви зборувавме во покладна за време на работницата, значи кино, филозофија, исто така е многу важен концепт, бидејќи после филмот може да се постават различни прашања пред децата. Alors pour finir, quels sont les objectifs de la philosophie pour enfants? И за крај, кои се целите за филозофирање кај децата? On en a parlé un petit peu tout au long de l'exposé, mais on peut considérer qu'il y a 4 grands groupes d'objectifs de la pratique philosophique avec les enfants. Може да се смета дека постојат 4 главни цели во однос на практиката, односно филозофирањето кај деца. On considère que donc il y a 4 types de compétences qu'on essaye de développer. Постојат 4 типа на компетенции, односно вештини кои се обидуваме да ги развиеме. Le premier groupe, ce sont les compétences cognitives. Првата група се когнитивните компетенции. On en a parlé avec les habiletés de pensée notamment. Тоа го споменавме и кај вештините на размислувањето. Donc développer la faculté de réflexion, de raisonnement, d'abstraction, d'argumentation. Значи аргументирање, абстрахирање, резонирање, тие се тие вештини. En résonance de ça, le fait de développer ces compétences cognitives, ça a un impact psychologique. Со преку развивање на овие когнитивни вештини, сето тоа има Un impact psychologique, un effet psychologique. психолошко влијание. C'est-à-dire qu'on essaie de développer certaines compétences psychologiques, notamment développer la conscience de soi comme un être pensant. На овој начин стануваме свесни самите за себе си преку развивање на овие вештини. Односно како се чувствуваме како еден кој што размислува. La conscience de soi comme être pensant et par suite une estime intellectuelle de soi comme être pensant. И размислувајќи имаме на вештина на интелектуално самопочитување. Et aussi, alors on l'a pas évoqué, mais au niveau de la vie psychologique de l'enfant, ça permet aussi de favoriser le temps de la pensée, le fait de prendre le temps de penser dans l'existence. Се тоа е особено важно и позитивно, бидејќи на овој начин се поттикнува времето на размислување кај детето. Des études ont montré que dans le rapport à l'action, à l'émotion notamment, la pratique philosophique enseigne à l'enfant d'insérer un moment de pensée. Значи, преку самата филозофска практика се оди кон тоа детето да размислува. Ensuite, on a parlé des compétences politiques. Donc, pour résumer, on a vu qu'on essaie de développer comme compétences éthiques et citoyennes. Исто така се развиваат и политички компетенции, односно етички и граѓански компетенции. L'objectif serait d'éveiller l'ouverture d'esprit. Преку ваквите компетенции се оди кон отворање на духот. L'ouverture d'esprit, elle se développe par ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on coopère et les idées se complètent les unes avec les autres. Et donc c'est une ouverture d'esprit au sens propre parce qu'ils ouvrent leur esprit à l'idée de quelqu'un pour la développer, pour la compléter. На овој начин се оди кон поголема отвореност на умот, бидејќи, како што споменав претходно, самите деца се надополнуваат едни со други, односно тие ќе изложат својата идеја на друго дете и на тој начин се надополнуваат. Et par suite, on considère que le but est de développer l'empathie cognitive. И на овој начин целта е да се развијат когнитивните вештини. Donc pas l'empathie affective, des émotions. L'empathie cognitive, donc, être capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il pense. Односно целта е да се развие емпатијата помеѓу децата, да се ставиме на местото на другото дете, да видиме оно како размислува. Donc quand on demande à un enfant, par exemple, est-ce que tu as un argument pour renforcer l'idée de ton camarade, il doit faire de l'empathie cognitive, comprendre l'idée et argumenter, par exemple. И кога ќе опрашаме детето дали имаш аргумент за идејата на мислата на твоето другарче, тоа треба да развие на когнитивна емпатија, односно да се
stavi na njegovo mjesto. Le rôle du reformulateur aussi, c'était cela. Reformuler, c'est se mettre à la place de l'autre pour essayer de le redire autrement. Isto tako това беше и улогата на реформулатора, детето реформулатор, който трябваше да се стави на мястото на другият, за да реформулира неговата идея. Ça, c'était mon sujet de thèse, donc il faut que vous m'arrêtiez, parce que sinon je vais parler 4 heures. Това ми беше и темата на моята докторат, когато аз ги трябва да ме посетите предварително за разговор. La dernière compétence éthique, c'était la faculté donc, de débattre, hein, dont on a parlé. И последната компетенция е компетенция за дебатиране. Et enfin, pour finir, les compétences culturelles, l'idée c'est de dire que même si on ne parle pas forcément des philosophes et des auteurs, il y a une culture philosophique qu'on transmet. И последната компетенция е културологската компетенция. И покрай това, що не беше спомената, може да се каже дека на овој начин се пренесла некако вид на културологска Culture philosophique. филозофска култура. Une culture philosophique qu'on transmet par les concepts, la connaissance des concepts, la connaissance des questions et puis la connaissance de la méthode. През познаване на прашањата, методите. Et ça, je trouve ça très important parce que tous les enfants n'auront pas accès à la culture philosophique forcément dans leur scolarité. Това е особено важно, бидејќи сите деца немаат пристап до филозофската култура. C'est le sens de la maison de la philosophie dont je parlais au début, qui est située dans un territoire où seuls 43% des enfants vont en classe de terminale et encore moins à l'université. Овде би споменала и путјата на филозофијата, каде што 43% од децата одат La dernière année de lycée. Последната година, значи, завршуваат средно образование, уште помалку и одат на факултет. Et donc, l'idée c'est de dire qu'il est injuste de priver une population, un grand nombre d'enfants de cette culture philosophique qui fait partie d'un patrimoine. И штета, односно не би било правилно да се лишат децата од оваа филозофска култура. Donc voilà les différentes compétences qu'on essaie de développer et qui finalement, c'est pas un rêve. Hein. De nombreuses études le montrent. Je vous invite à aller voir plus avant à quel point ces différents aspects sont mesurés hein, dans la pratique philosophique. Значи, до сега ги разгледуваме различните компетенции и се това не е нещо, што не е остварливо. Je vais m'arrêter là. Merci infiniment pour la traduction. Et merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Благодаря за вниманието и ние се благодаря да ви поставите някакво прашање. Дека децата сакаат да прашуваат. Моето прашање е колку одговорите на тие прашања се вклучите теми од религијата. Да знаеме дека значи децата прашуваат. Се бараат значи одговор. Колку во тие одговори е вклучени прашања од областта на религијата. Тие како што знаеме религијата е важен дел од животот на човекот. Бар така покажува нашата практика. Дојде папата, се реконструира целиот штаб. Значи, колку во одговорите на тие компетенти да одговорат, е вклучени прашања од религијата на разни религии. Благодаря. Vous avez dit que les enfants posent beaucoup de questions. Donc, ma question c'est combien la religion est incluse dans les réponses des enfants? Parce que, étant donné que la religion fait partie de la vie de tout le monde. C'est une bonne question en effet. Dans l'atelier philosophique, les enfants ont le droit d'exprimer leurs idées religieuses. On ne va pas forcément, par contre, créer un débat sur leurs croyances. Je pense que ce n'est pas le lieu. Et donc, on va laisser ouverte la possibilité de parler de leurs idées, de leurs convictions religieuses, mais en tant qu'animatrice,
околу тоа. Односно, јас сум оставам отворена за да се постават такви прашања, но нема да дозволам тоа да прерасне во дебат. Имаат право да ги искажат своите религиозни убедувања, но не би се дебатирало многу околу тоа. Par contre, c'est absolument essentiel et c'est très fort, je trouve, parce qu'ils vont se rendre compte, par contre, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes croyances. Et cette expérience-là de la pluralité me semble importante. Особено е важно бидејќи на тој начин, доколку се поставуваат такви прашања, децата ќе забележат дека не сите ги имаат истите религиозни убедувања. Тоа е важно бидејќи на тој начин ќе сватат дека не секој го има истото, има истата религија. Имаме ли друго прашање? Добро, јас сакам да поставам, je voudrais poser une question. Tu as parlé sur la philosophie pour enfants qui ont une certaine vision de la philosophie. Est-ce que tu peux un peu expliquer sur ça? Parce que ça me semble que dans cette vision, ce n'est pas seulement une méthode ou une discipline philosophique ou une pratique, mais c'est aussi une certaine vision de la philosophie aujourd'hui qui est différente de la philosophie qu'on le connaît. Alors, yes. Oui. Претходно зборувавте за, значи кога зборувате за филозофијата, односно филозофирањето кај деца, споменавте и одредена визија. Значи тука би напоменала дека не станува збор за метода или дисциплина, туку баш конкретно за една визија за филозофијата и би сакала малку конкретно да ми објасните околу тоа. La philosophie pour l'enfant prend une différente vision de la philosophie. Една различна визија на филозофијата. Alors, il y avait l'idée, il y a deux choses qu'on a évoquées, le fait que c'est à partir de l'expérience, il y a quelque chose d'expérientialiste, d'empiriste en fait. On est vraiment dans le courant empiriste en fait. Il y a un ancrage empiriste très net. Споменавме претходно две работи, значи најмногу се задржавме на емпиристичката дефиниција. Mais aussi, plus profondément, c'est une vision intimiste de la philosophie. Et ça, c'est un courant aussi particulièrement présent dans l'ère contemporaine. Но сепак станува збор за една интимистичка визија на филозофијата која што е дел од современиот свет. Dans la philosophie intimiste, on la rattache souvent à Karl Jaspers, dans l'idée que la philosophie, ça ne naît pas forcément par la rencontre des grands auteurs qui nous font nous élever, mais ça peut être quelque chose qui vient de l'intimité. Всушност, не станува збор за, значи тука не се зборува за една филозофија која што доаѓа од големите автори, туку нешто што доаѓа од самите нас, од интимниот дел на човекот. Et du coup, en conséquence de cette vision empiriste et intimiste, c'est une vision de la philosophie comme une compétence partagée. Tout le monde devient philosophe. Simplement, les philosophes seraient ceux qui dédient leur vie absolument à cela. Et ce serait quelque chose qui serait en chacun. Всушност тука се зборува за една компетенција која е споделена од сите, односно секој е филозоф, односно би бил филозоф некој што го носи тоа во себе си, го чувствува во себе си. Et est-ce que tu penses que c'est ça la raison pourquoi en France les philosophes et les universités ont un peu de contrainte d'intégrer la philosophie pour les enfants dans les cours universitaires? Дали сметате дека токму преди ова во Франција и се воведува филозофијата во рамките на универзитетите, школите и така натаму? Само момент, значи, дали смета прашањето беше во Франција значително отпор од универзитетите, повеќе кон оваа практична дисциплина на филозофијата за деца, за нејзино интегрирање во филозофските курикулуми. А паралелно постои како една практика која што голем број на филозофи, професори по филозофија ја практикуваат. И дали токму ова постојување како различна визија за филозофијата и филозофирањето може би го прави овој отпор. En fait, c'est un malentendu parce que le monde universitaire de la philosophie en France rejette la
филозофска практика, бидејќи кај децата, бидејќи сметат дека на тој начин ќе се отвори филозофијата на големите автори, на возрастни. Mais c'est un malentendu parce qu'au contraire, on ne veut pas les rejeter, on veut préparer les enfants pour pouvoir mieux lire et mieux connaître les philosophes quand ils seront prêts. Но токму напротив, на овој начин не би се отфрлила таа филозофија, но би ги подготвила подобро децата, за да можат понатаму да ја читаат таа филозофија на големите автори. Parce qu'ils connaîtront déjà la méthode, les concepts, les habiletés de pensée, et du coup la découverte des textes sera d'autant plus riche. Бидејќи се вклучуваат различни методи, концепти и како што понатаму, кога децата би ги обработувале текстовите, сето тоа би било многу побогато. Ја имам прашање. Дали ќе се подобри филозофската култура на малите, ако се прошири и филозофска култура на другите учители, а и на родителите? Est-ce que vous pensez que nous allons améliorer la culture des enfants si on transmet cette culture aux professeurs et aux parents aussi, aux professeurs de philosophie? Aux professeurs de philosophie? Доколку се разпространи Ако се прошири филозофската едукација и на другите учители и наставници, а и на родителите, дали ќе се подобри тогаш уште повеќе едукација? Est-ce que de cette manière nous allons améliorer la culture des enfants? Oui, je pense que ça peut améliorer la culture, mais surtout peut-être se rendre conscient de cette culture qui est là. Je pense qu'elle imprègne notre patrimoine, notre histoire, etc. Et que c'est laissé en jachère. Да, би се подобрило во секој случај, но на тој начин ти би станале свесни за нешто што постои, што е веќе тука. И би се подобрило, но и би станале на тој начин свесни за нешто што веќе постои. Дали инаку децата ќе бидат чудо во средина што нема филозофска култура? Est-ce que les enfants qui n'ont pas de culture philosophique vont être de quelque chose de bizarre dans leur environnement? S'ils ont une culture philosophique, Ако живеат во средина кај што учителите и родителите се тотални неуки во оваа дисциплина, дали тогаш они ќе бидат третирани како чудо? Si les enfants qui habitent dans un environnement où les parents et les enseignants n'ont pas de culture philosophique, est-ce qu'ils vont être considérés comme s'ils étaient bizarres? Je sais pas, je pense pas. Ils sont dépanés. Bizarre parce que, je pense pas non plus qu'ils deviendraient. Le but c'est pas de transformer les enfants en philosophes. C'est pas de faire. C'est plutôt qu'ils aient un outil, ils aient cet outil en eux quand ils ont envie, besoin de le mobiliser. Всъщност целта е да го създадат тази алата, която когато да им биде потребна, за да можат да се използват. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas qu'ils se promènent toute la journée en parlant de Hegel et Kant, enfin c'est pas... Целта не е, считайки постоянно да зборуваат и да филозофират, това не е целта. А дали може од састав на науките да правиме мали филозофи? Est-ce qu'on peut faire des petits philosophes dans un univers des personnes illettrées? En fait, je pense pas que... Comment dire, comme je disais, c'est une vision intimiste de la philosophie orale de la philosophie. Donc c'est détaché de la question de la culture lettrée, de l'illettré. Une personne illettrée, évidemment, peut philosopher, car il ne s'agit pas de l'écrit. В овој случај не става збор за писмена филозофија, тука е повеќе на интимистичка визија, односно дури неук човек би можел да филозофира според мен. Тука е било прашање дали имаме? Господин. Многу благодарам за инспиративното предавање на госпожата Ружицата, јас не знам. Мерси боку. За мене беше интегрантно целото предавање, меѓутоа ќе се задржам на прашања кои се однесуваат на возраста на децата. Беше посочено возраст од минимум 4 години, 8, 9, 10 и така натака.
а беше спомната тезата дека не точно дека нема искуство од најрана возраст, за возраст која веќе спомната, и дека, значи, ја потврдуваме тезата дека има одредено искуство и на таа возраст. Во таа насока оди и моето размислување и подсетување дека тезата на Платон е дека ние всушност се сеќаваме на нешто што одамна сме го доживеале во оној свет и така натака, и дека сега доаѓа до израз. Дали на тој начин е и незиното мислење во врска со тоа и го потврдува таа теза дека ние всушност се сеќаваме на нешто што на овој начин сега ни се можува да го презентираме како сознание. Alors, vous avez évoqué plusieurs questions qui étaient posées par des enfants. Alors moi, je peux dire que dans ces questions, il y avait une note de très grande maturité. Et je suis, en fait, et vous avez mentionné aussi que okay, les enfants n'ont pas trop d'expérience, mais je confirme la thèse que même s'ils n'ont pas d'expérience suffisante, même à cet âge, ils ont quand même une certaine expérience. Et est-ce que je voudrais savoir si vous confirmez ou si vous êtes d'accord avec la thèse de Platon qui dit que en fait on se souvient de quelque chose que nous avons vécu auparavant. Et est-ce que vous pensez aussi de cette manière? Est-ce que vous pensez comme lui? Est-ce que vous partagez cette idée? C'est ma question. Je dois avouer que je ne suis pas platonicienne au sens où je ne pense pas que les enfants seraient capables de philosopher parce qu'ils auraient une âme comme une âme ancienne, éternelle, douée de réminiscence. Значи не би била на еден начин платонски настроена со тоа што ги кажам дека децата би имале еден вид на стара душа за да може да филозофираат. Et d'autant plus que pour Platon, seul un certain nombre de personnes étaient naturellement philosophes et il excluait tout le monde, tous les autres. Бидејќи според него само мал број на луѓе можат да бидат филозофија, другите луѓе не ги исклучува. Mais c'est vrai que je pense que les enfants ont une sorte de maturité, mais au sens où je pense qu'il y a un contresens sur la maturité. La maturité, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert avec une quantité d'expérience, c'est une façon d'être, en fait. C'est une posture sur l'existence. Donc elle est possible à tout âge. Јас би рекла дека да, децата имаат одредена доза на зрелост, но би кажала дека таа зрелост не се стекнува со самото искуство. Јас би рекла дека тоа е еден вид на начин на постоење, на функционирање, кој што, односно тоа искуство може да го имаат на секоја возраст. Во оваа теза и оди моето искуство со внукот кој има 3 години, му нацртав еден штрк, кроки стил, и неговиот на прашањето што е ова, рече дека ова е едно многу убаво нешто. Ме изненади неговиот стил на израз, управо баш филозофски. Треба да се обрне повеќе внимание, очигледно на. Фала ви многу. Alors ici, je vais mentionner l'exemple avec mon neveu. Je lui ai dessiné un signe. Et en fait, quand je lui ai posé la question qu'est-ce que c'était, il a dit ça c'est une très belle chose. Et moi j'étais vraiment surpris de sa réponse parce que c'était vraiment quelque chose de très philosophique selon moi. Je vous remercie. Et en effet, là où je rejoins Platon, ce serait qu'il y aurait des concepts, des idées qui seraient dans l'âme quelque part, qui fait qu'on reconnaît, on dit c'est beau, c'est juste. Il y aurait une forme d'inéisme là. Сепак има нешто заедничко со Платон, бидејќи тој зборува за концепти кои што се наоѓаат во самата душа, например, ова е убаво и така натаму. Така што спомена.
merci Madame Ken pour toute cette belle conférence. Donc, je vais utiliser les termes que l'enfant de neveu de monsieur a utilisé. C'est pour nous aussi une découverte parce que c'est un petit peu neuf. Donc un grand merci de votre côté. Je voulais juste vous poser une question très très simple. Combien ce travail avec les enfants, ce travail d'éveil, ce travail de transmission vous a apporté à vous en retour et a peut-être enrichi votre pensée philosophique, votre approche, votre vision, votre façon de voir. Donc combien les enfants vous ont apporté, pour simplifier, vous ont apporté en retour comme expérience? Сакала да се благодарам за вашето експозе. Она што би сакала да прашам е колку работата со децата ви овозможи да вашата мисла, филозофска мисла и вашиот пристап и визија ви се збогатат. Колку работата со децата ви овозможи тоа? Merci pour cette question parce qu'en effet c'est essentiel parce que ce que je remarque en tant que philosophe, c'est que les enfants m'étonnent et sont plus créatifs que moi dans la recherche philosophique. Ви благодарам за прашањето. Значи, ова е суштинско прашање, бидејќи можам да кажам дека децата се повеќе и повеќе ме изненадуваат, бидејќи ќе кажам дека тие се многу покреативни од мене. Face aux questions philosophiques majeures, ils ont une authenticité, une fraîcheur que moi j'ai plus. И кога се соочени со важни филозофски прашања, покажуваат една креативност и свежина која што јас неам посетувам. Comme si en fait j'étais recouverte un peu par ma culture, mon savoir, etc. Et du coup, j'arrive pas à trouver une nouvelle hypothèse et eux, oui. Бидејќи јас се чувствувам како да сум затворена на еден начин и сето она што ме беше притисок мојата култура и така натаму, не ми овозможува да дојдам до одговори какви што тие самите даваат. Donc c'est vrai que je pense que pour tout philosophe, c'est quelque chose qui peut être que enrichissant parce qu'ils nous apprennent en fait et ils nous montrent toutes les pistes qu'on n'a pas encore explorées. Ils nous montrent à quel point on ne peut pas se satisfaire de ce qui est déjà construit. Особено е важно и доста е збогатувачки да работите со деца, бидејќи ви откриваат, самите тие ви откриваат одредени писти кои што не сте можеле до сега да ги откриете. И писти, насоки. Merci pour cette conférence très inspirative et très informative pour tous. Donc je voudrais poser la question, est-ce qu'en France, il y a des recherches systématiques des effets des travail sur la philosophie des enfants, sur le développement des capacités cognitives, performances éducatives, etc. Est-ce qu'il y a un monitoring systématique et quels sont les résultats? Il y a eu des recherches dans le passé, notamment par Lippmann. Запрашањето, значи прашањето е дали во Франција постојат систематски истражувања за глобалните ефекти од филозофијата, работата на плана за филозофијата за деца, врз напредување на овие капацитети и способности на децата, за кои што зборувавме, нели, развојот на когнитивните способности, логичките, аргументативните и другите перформанси. Il y a eu plusieurs recherches dans le passé, notamment sur l'impact cognitif. Et sinon, en France, actuellement, il y a une recherche que je fais sur l'effet à la fois cognitif, psychologique, éthique et citoyen. On aura les résultats en juin 2020. Да, во Франција се испробилени бројни истражувања во однос на когнитивното влијание. И во моментот се спроведува истражување чисто резултати ќе бидат познати во јуни 2020 година. Не само когнитивните, туку и овие други граѓански перформанси, психолошки ефекти. Очигледно е дека за да се работи со филозофија, за да се работи филозофија со деца, потребно да се има и
филозофска подготовка и педагошка подготовка. Потоа, со оглед на вашето искуство до себешно, би сакал да ми одговорите што е полесно или што е потешко да се подготви педагог за работа со деца, односно да работи филозофија со деца, или да се подготви филозоф да работи филозофија со деца? Alors, ma question c'est de savoir si c'est mieux de préparer un philosophe pour travailler avec des enfants ou un pédagogue pour travailler avec des enfants, puisque c'est évident qu'il faut avoir une préparation pédagogique et philosophique pour travailler avec des enfants en même temps. Ah oui, c'est une bonne question parce que c'est un vrai enjeu. Parce qu'en effet, 80% de ce que c'est que philosopher avec les enfants, c'est être pédagogue. C'est savoir parler avec des enfants, animer un groupe d'enfants et surtout être curieux de leur monde. Ça, je pense que c'est essentiel. Добро прашање. Наистина е голем предизвик, бидејќи 80% за да филозофирате со децата, 80% е потребно да сте педагог, за да може да ги анимирате, но исто така и особено е важно да бидете љубопитни за она што тие го чувствуваат. Donc c'est possible de former un philosophe, mais la difficulté, c'est qu'il va falloir que le philosophe convertisse son discours, change tous ses mots. Et ça, c'est très dur avec les enfants. Можно е да се обучи на филозоф, да филозофира со децата, но ќе биде тешко, бидејќи ќе треба да се променат сите негови зборови за да може да комуницира со децата. Тоа е наистина тешко. Pour raconter une anecdote, une fois, c'était un philosophe qui travaillait avec moi, et il a demandé aux enfants quand même quelle est la conséquence épistémologique du bonheur à des enfants. Je trouvais ça très beau. Еднаш филозоф работеше со мене и постави прашање на децата која е последицата од среќата. Il faut arriver à faire la philosophie sans dire paradigme, herméneutique, épistémologie, etc. Тоа да филозофирате со деца без да спомнувате парадигма или Благодарно за вашето Благодарно за вашето успешно предаване. Моето прашање е врзано за категоријата игра, која што ја видовме во оние можни пристапи врзани за филозофијата за деца. Виготски вели дека децата всушност низ играта се заглава повисоки отколку се. Витгенштайн, преведете го за Виготски, ако може. Значи, играта, прашањето е за играта, и ставот на Владислав Виготски дека во играта децата се повисоки за една глава отколку во основа се. Alors, je vous remercie de votre belle conférence. Ma question concerne le jeu, car Vygotsky estime qu'à travers le jeu, les enfants sont plus grands d'une tête. Од друга страна, во филозофијата Лудвиг Витгенштайн Et d'autre part, Wittgenstein, dans la philosophie, своите филозофски истражувања ги пишува по неговиот престој во едно основно училиште и работа со деца и напуштањето на универзитетот во Кембридж. Il fait ses recherches après avoir séjourné dans une école primaire et son éducation à Cambridge. Прашањето е дали елементите на игровност Donc ma question c'est de savoir si les éléments du jeu успеваат на подобар начин да ги доближат филозофијата на децата. Et de cette manière, on peut en fait approcher la philosophie aux enfants à travers le jeu. Oui, en fait, souvent ils voient l'atelier philosophique comme un moment de jeu, au sens où, alors du coup c'est chez Winnicott, mais pour Winnicott, un jeu c'est un moment où symboliquement on peut réinventer le monde. Да, на одреден начин, значи децата на самата
вратилница гледате како да игра. Например, за Великот réinventer le monde, може да повторно го смислиме светот. Et en quelque sorte le mettre en scène. Et on remarque que pour eux, le fait d'exprimer ce que c'est pour eux le monde actuel, mais aussi des mondes possibles, ils le voient comme un moment de jeu symbolique. На тој начин, кога за време на работницата децата можат да кажат што чувствуваат, значи за реалниот свет и за можни други светови, тоа го доживуваат како игра. Je sais pas si ça répond à la question parce que il y a plusieurs aspects de la question. Не знам дали одговорите на вашето прашање, дека постојат повеќе аспекти. Да, апсолутно и нема ниту имаме претензии да се одговори на сите прашања, да поставуваме прашање. Сега како деца да поставуваме прашање, бидејќи тоа е најважната работа, односно возрастните, како што велеше Пол Клер, треба да научите да сликате во стилот на најголемите уметници, па потом да го забравите сето тоа, за да можете да го создавате својата уметност. Оттаму прашањето е дали филозофите кои што професионално се занимаваат со филозофија, треба да ја заборават филозофијата за да можат да филозофираат како деца. Това е допълнително прашање. Alors, on ne va pas répondre à toutes les questions évidemment, mais il faut qu'on pose des questions comme des enfants, comme ce que vous avez mentionné. Donc, comme un peintre a mentionné, il faut que vous peignez comme un artiste, comme un grand artiste. Ensuite, oubliez tout ça pour pouvoir peindre son propre art. Donc, ma question c'est, est-ce que les philosophes, les grands philosophes doivent oublier qu'ils sont philosophes pour pouvoir philosopher avec les enfants? En tout cas, je pense que tout philosophe, à un moment, effectivement, essaie de redevenir comme un enfant au sens revoir le monde comme si on n'avait jamais vu. Et souvent, historiquement, les moments de doute, de scepticisme qui font naître des philosophies, ça rejoint pour moi la posture de l'enfant. Descartes qui se demande est-ce que le monde existe en fait ou est-ce que je suis dans un rêve, c'est exactement pour moi une posture de retrouver ce regard d'enfant où rien n'est évident. Всеки филозоф во одреден момент пробува да стане како или пробува да размислува како дете. Например, самиот Декарт, кога го поставува прашањето дали постоиме, според мене, размислува како дете. За тоа што го поставува тоа прашање. Et juste sur Wittgenstein et Vygotsky, il y a deux travaux, moi je suis pas spécialiste, mais il y a un dialogue de Lippmann pour faire des ateliers qui s'appelle Natasha Wittgensteinian Dialogues. Donc ça pourrait vous intéresser, c'est pour les 13-15 ans. Et ensuite les Belges font des jeux conceptuels à la façon de Wittgenstein. Donc vous pouvez aller regarder vers chez eux, ça s'appelle Philosophy chez les Belges. Во однос на Виготски, значи постојат различни диалози за деца кои што се од 13 до 15 години, а и белгијанците, например, исто така спроведуваат различни игри. C'est Wittgenstein. Имам други прашања, тука би ја затворила сесијата. Мерси, Жоана, koja ќе ни си јаве. За сите што ќе дојдат подоцна на работницата, во 4 по часот се гледаме на Француски институт, луѓе што ќе дојдат, а потоа во 7 по часот има оној француски документарен филм, се не кан или ова е само почето, токму да видите како изгледа една филозофска пракса со деца, бидејќи едно е да зборуваме, друго е да пробаме исто, тоа ќе биде работницата, а трето е и кога ќе ги видиме самите деца, таа се одвива во една школа во Франција и отвора некој проекција, доколку сакате да минете вечерва во 7 часот во францускиот